ngiqeda ukuthenga ubhiya ithengeni ihleli ngaphandle basumndlela uJuly kukhumbula kabantu ngicela ukuthenga ubhiya u2 kanje ngifaka ijacket ebomvu yabo ngamajacket amakhulu isilamba lesifaswayo la yabo nejini egrey nale qhaso ethi imbongolo ezimnyama if I remember very well. So mangiphenduka ngithi ngizwe ngescrewdriver sisho la you can see la ubheka la sisho la screwdriver engokuthi ngizophahla kaphansi nobheka yabo angakadakana kangako engithi phutha ngikhumbula ngiphethe lutho usho 7 kana bawuthula bafiki usho 7 kana ngithi ngidonsa umlomo ebhodlela usho 7 kana yabo bangqokela bafethu bangikhiphele ngaphandle khona indawo echanywa kuyona njengoba ngishilo ukuthi ikawazi salon so kunama extension kunodala kunomchamo yabo nje kulashwa yonke into iwaste yasesalon nabakunda igcwele la afike namhlangalise phansi yabo Tshwere mzala funa senze show to feel yabo esithabela ngishayela lo mzala ngethumethe ngishayela ngethumethe eshayizwe engibonge yabo bonke sengaqala manje ngiyeza amandla aphela lo mzala simqhaqha afuna amathumbu ijacket ngifasila ngithi ngizwe igazi suka la kuleli nxeba lithi lisho kwijacket ngala enakala ngeze yabo mina mengihamba ikhandala ngakwazi kwa straight yabo it's either 10 or 10 but ngeke uthole straight ikhandala because of the sharks even ngidla manje yabo angikwazi ukuthi ngisheshisa because of the sharks bangiqaqe labazali yabo bangijacket bayiphakamisa bangiqhumisa ngo7 bahlabe kwethubana khona umjita engihlezi ngimbonga namanje ngiyakubonga amaphungu mfethu uphumla Adams eDambuza lapha kuhle kwalo ukuthi ngiyakubonga bra into wayenza kumina kuzokuthi umalo rasta wasesanganezwe usenesitolo manje lapha ngokukhawashi mobheka 30 ngiyakubonga bra wami brazo namanje sakusalutha ngento wayenza kumina shushu maphungu uphumla Adams uphuma uthi oshaya ipeni ubona le outfit ebengishayile ebumnyama uyabona phela uNkulunkulu yabo asabizwa caster ngaleso sikhathi awuphela ucaster uthi aphume ahlala umkhosi emajiteni kanti uDumano uBrazil lo ngimbongayo wehamba nge14 elinave by that time wayekade ezobodela uThemba Makesi seku midnight ngo2 yabo baphuthume yena uMaduma bamncela uthi uMaduma phela awume ngamakesi yabo sebelimaza uNkulunkulu ngale yabo kanje ngoba as I told you mina bengithandeka even though izinto bengizenza izinto ezibhedayo but khona abantu kade bengifavor bema nami ngintwana grand bona because mina benginomoya right yabo kuukuthi as I told you kune monster eyayisikhona ngaphakathi mina kade isi control